गाइस ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ବେଳ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୀତ ବେଳର ଗାଧେଇବାଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନଦୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଦୀରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ନଦୀର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଏଟାକୁ ନଦୀରେ ବି ଝରଣା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ସେଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ। टाइम बर्तमान गोटे पखापाखि हम तो से बहुत गरम करुच्ची शीत दिन में जो मैंने गाधेवा डरुंच आम नदी को पलि आसतु तुम डर सब भल हो देखते कि भाव में पा चली खरा तले पा देह गरम हो पाल फुटी पड़ एकदम गाधेव चलो आउ डर ना शीत को शीत दिन बेस्ट उपाय नदी में गाधाओ। नदी आमर बही जाइए देखो पूरा समुद्र बंगोपसागर पड़ी चलो एबे गाधेवा गाधेवा con